Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Kajing yo jing shanya jong company Suzuki hagari bat kham tam haga jala Meghalaya kabagi pajba hagane ga jala kidang it bat kotbor banthit yegi kali gi bapanmi dagane ga company kalanang ai mansim shushu yegane ga company badang bu shushu yegi jika di kali ban kham pansung yegi pajba ki bako banthit yegi kali Suzuki nalor kajing don jong ga jika di kali saushaka gi bapanmi daga company Suzuki hanong po Hene kesengi lala ban pli pajba saya kawai par gejaka dikali kabadai jong kali arsaka ki bakenthop ya ki skuti bat ki bike. Kini gejaka dikali arsaka jong company Suzuki kedai kebala tip kerteng kum ka JN Suzuki kabala bu ha sunong maudiang nong po kedai kebala long try daga kong pris dimai jerwah. Kum ka jing petne bok ya kene kedukan. Lapan long ya kejing ilang kebala lengkot ha kabau ba Andrew L Merthong ubadiu additional deputy commissioner ka Riboy district ulawan poi kum kongsan kabalong ha kajingiron lang jong gibahi ngasem jong kong pris dimai jerwa badru kinong tre jong ketika company di kali arsaka shushu gitrai jong kene jeka di kali arsaka kila petip ru ba kipaj ba akibako abanthit ya kini skuti lane ki bike kila banwan kaliang dagi kali arsaka jong ki kibarim bat on pediang na kinong ki company ka kong pris dimai jerwa kala benra beru ha gabai dei bat kejing ai kam ajam ha kene showroom da ga boong ba on kham perkhat kerpang ye kin nong shnong ga shnong maudiang bat ki bana ka than nong po henrei on peniat ya ga jing thungkam da ka interview bat on kham pe kerpang ye ki kham don ga sap bantre ya ki ne ki jaj kam kabaling kong shwate kong ngi kum ka larangi le ganono ka longi play ganono ka showroom ni kam prefer shwaning kong ki khna ki bere na gani ga dong na gani ga shnong mar kum mangi ki try ro isok kawai kalong kajing ailat dengi mo kum ga maudiang tengin kam prefer ki khna nang ne na maudiang shwa ngai ngamong badaken ba nginum scrutinize ki khna bada halor bangila shim ki ngila pentip mo ka job vacancy tingila shim lu ki interview te halor ka eligibility jongki ka jing tibet ka jongki maka company ru ka kwa experience ka kwa mo rei gatar ngim daya khen palat maka dang susdang te wala katar ngilala ban recruit ban aikam ka ne ki khna ang ne ka shnong mo te nganget scam bat baro ki employees ki bangi thung mantai ang ne po maudiang idai bet nang ne na po nong po bet showroom ka jong yang ne jaka nang scam ka de ka plan na jong blay barokot te tang ni na kalian nang scam ka long show jing ku ya ka shnong ka taw ne ki khna baro but kum jo lang ni lang kum ki try ro te sa thank you so much ma jing dor ka jong fi ka long jing an sim ni ro ki jo te na di try no thing so mo if you kon ka nang ni jaka te nang pa ba ni ku ju wai lang nang ma kam na jam ka nya chma apa kamtam ya pindu jindwai iksir nunga banlet ni taksi banlet sumar mau boleh ulah kambat ni
pidan kam projector ban pani film ne pidan kam projector nak bantai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru ar nyau lai